Il-Gvern mar jirkupra 488 miljun euro lura minn Stewart u tilef. L-għajta tal-vittorja tal-Prim Ministru Robert Abela kienet biss spin. Dan intqal mill-Gazzetta Malta Today li spjega li malli ġie pubblikat ir-rapport der ċar li minn Kastilja provaw iqarqu bil-poplu strateġija li f'nofsa kien hemm il-Prim Ministru nnifsu ngann kemm politiku kif ukoll legali. Dan minkejja li tribunal iddeċieda li l-Istat Malti spiċċandu jħallas mal-5 miljun euro lil kumpanija Amerikana illum falluta. Il-Malta Today ikkundannat dak li ġie mxandar minn Robert Abela ċoe illi l-għajta tal-Partit Nazzjonalista ta' Idrinderija u tal-Poplu biex jinġibu l-400 miljun euro lura kienet gidba u falsità. Dan kif mhux talli kienet reali u bbażata fuq il-fatti tal-li l-Gvern innifsu għamel talba qoddim it-Tribunal tal-ICC biex jieħu lura sansitra 488 miljun euro lura minn Stewart, talba illi l-Gvern tilef. L-unika rebħa li wettaq l-Istat kien illi tribunal ċaħat it-talba ta' Stewart illi jieħu 158 miljun euro, talba bbażata fil-maġġor parti tagħha fuq il-ftehim sigriet illi jagħmel il-Ministru Konrad Mizzi u l-Gvern tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat lura f'Awwissu tal-2019, 3 xhur u nofs qabel ma rriżenja l-istess Muscat. Il-ftehim kien ifisser li jekk il-qrati Maltin ħassru l-kuntratt bejniethom, il-Gvern kien ikollu jħallas 100 miljun euro. Ftehim il-qrati Maltin finalment saħqu li żgur kien imur kontra l-interess tal-poplu.